và quan ban itu dekat dengan museum ban unsur pengaji kai pihak ini asli entah pun tidak sudah berkerawu by spiritual director juga segmen baik pada sini dekat ini atau Richard Chris Rapta và tiếp là quan cạnh nghi ta này là đôi khi phải suy nghĩ sau trong này cần xem là những cái cảm vì những lệ tại Paris nhưng mà làm mặt chung lấy yang di khu của PPR và kita bằng tua và mặt chung lấy nga và hậu lệ Oh
ni, uway priuluan na kabel salisya, ulawan na upril zong bre, ya upu pa na uso ng kong, apel tuli ipu barli, bak iterzup kewil, hapo gabarmi zong. Dew Elijah Aisha ulaong, ay hani priul pakindop ya bam, Henry isutri zong ulaong. Kumno keng tang at ne ngambo hakman sispa ngot ipril, Henry ulaong biang. Ay ipril hat ipril, magindop ya bam, nama utray uang kumne. Kin sebam pat gendang tentang, punta ulabu, yuki hakmat kita ipril. Kili ya bam, pat kila tang tentang, pemba laong ketien utray, ketien zong utray. Hallelujah.
Utrai udon ringkat bapi Kaji pulih dan gospel berboy Kekamu Yohanes Hai kedekepor Ujisu galai sisiliang keturiau Galilea Ne keturiau Tiberias Balpai babapun lepun yuhu Namar Kilayuki Yikidat kishin Kibalale hakidu Papang kibashidong Ujisu lagi Ulalulu Patlasyong hanta Balagi sandran Ika maskah jikawai yukiju kalajan Nanta ulat bir dilagi khmat bat habal muyui yawai ba belin Bawan syau Ujisu ulong hong jelim Nai ilang thietku Kenang bagini priu kindu bioma Ulong ini banten juyu nama tahu ulat tip lepa kundun le upile pada jubab yu arspa dinar kanodam satya bantitku bawe kuyo markendia Wei Isranju Andreas Ubara Yung Simon Petrus Ulong Hau Udon Wei Na Hani Abadon Santali Ubari Banar Tali Kidokha Henry Kine Kilong Ayu Habdeng Kane Ujisu long Pasyong yang priu Ladon shibun pelang Hakata kejaga Kumta Kiramba Kidesyong hamta Gedon kumasang hajarku Ulasang bagi Yakita Ibasyong Ulale uju Idokha Garbagi kwa Badanda kiliabang haban kedang Ulong halagi sekran Karya kilengkot kilengkai batam Om de ban menbijai waken diadru Gomda ila karya ibaro Ban ila pendam hak arsyang Dagi lengkot lengkai nagi santli kubari Kibalatang na kita kibayabang Habagi may bagay yun kadang mesyin kabawalale kinoong Uday na siya unang itulpa Ubade manwan siya kapertay Haba ulayui bakit sawan ban rin yu dagapor ban penong sigim yu ujisu langket yang shalot luntang marwehi kan gospel John Udrai Father Henry, Bapak, Father Richard, mari kepada Baru, Father Paul, Father William, Sister, Father Jataki, yang katekes di Ramah Malang, Kinangelam, yang di Ramah Malang, Kinangelam terpang kantor Jumini Shnong, Nandung Mendin, Lagar Ni, Batpenyai, Baru,
tulen berkudo ipi ngai tulen kerpan ya kaseng manbe jom ka aliang parish ka ba mentau snem ban church stem day na ko aliang leadership ya gani kecing yalam ban kecing organize ya gani seminar ban uju ya ka cinduaila di ngade ban ro ipi kiman be baro kapta pilang stem ba bar ko stem ba kade ka long siat panala jopi kan remenin kan bagi syokni bagi pada Henry mila sebelum paling ini kelamapan kelama banyak beriu deh kadang karong juga mau pilot tinggal orang Pak Henry kilong kami kia berkebun ya kemaria kaba lokal kami kebasusi nanti tahu ibu itu lama haru gua porlen mau kecil yang porlen di silander pinap yai harga kecil kenjar joki ban piak ban bar nak kia mission jong long ying long sen joki the way anthropologists jong ka Australia kebalawan ban talk research ha rekasi kajian ini siapang kajian log joki kentei kasi kajian kalau ni ba ki seng kentei lagi kentei lagi long ni jom kajian riu kasi kajian kilong kibalai lui lagi masak deh lai lui jelah patrai bukit ke riu larai lasak deh ban execute ban berdekat ya kata kini keba kirai di sisa pidakam yole hagwan ya sakmat hagwede ban kit takia kesyot kejoki tanggal di pinamla ko mabibigi Henry kumalong ki deketin beli Roman kelnong kebapra kelkuat kemalai kue lalu beli don hagalian cuna manu berpersyaratan ngalah iki baro hauta wasyaqorina kupong u Paulus Apostol tapi si cubu Filipino te hak digi kuat cintuai kuat pasal kepan hi berkena cie ketuai lah ketuai impor ketuai lah ketir jumle nama ketir jumle kade syarat ikjar jungi sam chispa kakdai kuat chispa sam ketir jumle trai kalau syarat ikjar jungi Kati jomitrai kasyara jona melong galenti cici syabat cindem akai nanti ributno lepai nanti dah bayo insyai kati jumle ban percaya dalam dikiwai madru ban percaya oleh tiba benar don berkat berhi hasda jumhi ulah orang kita bukan sih begitu berarti Yesaya sepulai berkong wati dalam pulai dipi dalam kuat dipi dan kerteng ke jona pilong jona Yesaya saudo sapwe patchau kalai wong kata ngan bani pi ngan di kemon ngan dia ngan berpi pi diulai untah jadi upah ini nak ketika mon uyai lah berkat bagi udai Immanuel harwe kalau ye kadon ka tur harba upah uktir yang ukun badiai leti dia leti dia lang lekai te upah leti kemon dia leti kemon cubu ye ukun hantu hatrai latok no ngapa yang hi bakin kedau yang syai ngane henry ngapa ip bakin jailang dengan pandang kumong tu ku jumpa bagi anak tiga taruh agak jadi menjoki kilong pa pilih suku ikade kambiang termasuk kikun lagi mani kikun duai kikun lagi katai henry dah kecil menjoki Pianam di negara besar kecuali ya kini kebagai bandai. Hamba yo bolong mentah
kilas dapat alot yang dijaga jauh di harijan itu di hat motor hagi kasih. Jika ni kau ingin lebih kepada iman bisu kalau yo yang kau kalau yo akon nak municipality bakal try alor ketukan bakal syok selam lebat. Hagoi keski kawan na yang April ba katia di arti lain kabu ika pla hakli jintia hakta pla do bisa cibut do diksia buat Henry unong tu tak step perhap ulawan pat pun bertia kabagi pun kita lain pun kam cita urung sor usiam ni kata pla bat mata telepon yang kong padar adi siar sibut pun kula haji pon pisah pun kadang sio lagi beriu dua ini sepada di kini kalau me baca di kelas terbon nak mau tu bangun sak mokar bangun long kasih kai syok bat uta ramba bangun yang tri bat kau you presiden lalu memang kaya yang nyam jadilah Andrei dan mereka buat kini kan no tahu ramba upet no tinggal berbaptis sekarang tinggal sini boleh kita nanti kita pun kamu juga berbalas bat malu benai dapat yang bisa batin sejauh keduan hapok orang hadu macam kita boleh kata mana yang ikut kita lagi kaya ikut tim kita boleh kata bisa buat pada batin sejauh menggu keduan dia macam kena kalau kami kalau kita kata bisa kesian ngalas nyawa uji kerban lalu untuk kejibut untuk apa yang Allah yang dia kata Andrei boleh mempelah kena kalau kami buat COVID kalau balik dia pakai bandar kasih kalau ai kau kalau ai yang dijibam hijau hijab yang didekat bawa kami di kena kedekat kepala cakap kalau yang snow yang kita diaduk dikena diberikan dan malah sampai macam yang bisa ini saksian kalau kembali kena kalau baik kalauan syaga kena kalau kembali kepada jam kita kalau pada mereka gom lah betul kita sobat oke boleh bagi kita nasi buat sisa boleh dilalui bagi layok yang ya layok try atau ketika kamu lah kajing leha jadi we kamjulong masate kamjulong masate pun ki kapla ki bau jisu le dan mentahajui kamtam ha dijindot bijubu ha biyu kreso koi jisu ini jadi kamen berkesna bijubu kade kajing dot bersisa juga boleh apa jadi dia senang kajing boleh gospel konteksi yang tak kajing lemha juga Yesus Henry Yesus unang mak ban lemha lemdadon sa manu ban lemha juga ki hamdan manu boleh udon kam yang diterlang jenis beriu ban penjian kaplah kan mau hidup ikam kita rentang wabilah kecil yano kimlong kipasete kilong nak benda kibapun unang Krishna dikanega film bahaya the chosen for Amerika uyo inspiration nagani mau kapal de non produce big producer atau Hollywood andai film cubu kaplok kalau kawan yang tertarik dengan judul ulah mangkrap, ulah sarap, ulah dekrum, mat ulai jiduai. Persyarina kendali, kei mengenai Indonesia kemarin nak kikli dia, hanya dalam senang dia berjaga. Bad ulah uli, jadi boleh kekostel negasi. Siapkan ude kena ubala Om Andreas
para Yosua terus. Udon we kena hati, udon santeli ibu mari, batanteli hidoka. Hari ini kinlong ayu, hapedeng kande. Kanlong ayu hapedeng kande. Bat cisau disuap ba, pintim. Kalau biang tu, kisah Bible tak lain, domba uji sul yang tadi pu satu lagi pu pada lagi doa ulang leyu hadir berpasyong ikril bagi kerja bersyong kita kiramba isyong kita sana jemput kita dah di tak kiramba sakit kena para kita ujar lebih di Yesus ulah syem kita ibu anda ulah dem ibu ulah samiki hati bersyong Yesus ulah tuai ngidei matsno kita ai bongde uai ini la ade tak dia ngidei matong kublai shibor berkata kajing snow kadai ai ofrau juble yang belum Kristen mencuri. Benar kita semua. Bagi Bangladesh Yesus, anda ulai itu pitrai kejubuan tertentu. Yesus orang ni, masih dia yoku dosim pas siap jam. Kiong Islam Bible nanti lagu kan orang baca hari kamla kamde kan nama Yesus berbuat sisa hari bagi beliau kita lihat berbuat Yesus lagi segi kenapa kita doang ke stok kita doang ke jingmah lepas gimana yang tadi baca lain apa gini Yesus kita sambil lagi itu nanti kita doang kita kawe kami cukup nak orang kita itu lagi tanggung Yesus mah ni tanggung Yesus mah. Habang Yesus hanya dapat bangun di mulia lah sam kita. Baru kau kila saya lagi kau begitu song kila ya sam. Bad kila ai paho iwe pan. Kata long kakam lah kau tak. Ketika kau Yesus ini menong tersebut, menong iba IT, banai iwe pan. Jika dia long menong kapal, bagi dia banai iwe pan. Hakor nasa mabisu nasa kamay sinang shiten mabisu slemha upal spris haus na makajar drill kaway lombe jang kabalang kaway makabalang oy yo di Bible di naman na di Bible di ilan lumaki manayuki kam waksyu manay kali manay no kabalang katolik te lapan rumpalan kita patujui ikut iji nyokaru abang Katolik atau porjona. Henry kadon ka kelas. Kadang temen kalau ai cakap kita batnai mani. Lakmenati bagi sinong dan guru kita bi balang kata ter nagalian sinong kim silan yo ka. Te kim silan snowbo jaga dicile. Kadu bermain doang ikut kun iman bakapha ngedai thaiyan sia kabalang papacuan. Di taupo dengan di bang padang nasno basisya hoi kabalang ring bapha. Kadai ini kita tray pokan kabalang sno di diksul. Ngama patut jadi di. Kajing lain di bawah sno bu jongki. Nanti thaiyan kabalang pajong. Namun lawan play kadu ini padahal di kalauan maklak siang kalauan lakihan bandar mulai bang kita ke farewell meeting pada aku play kadu mengenai hai yang kabahan beri juga Andre Shua pada play ngom ini media ngasno stay ba ide matino ya kabalan ko siya ko Yesus baseng. Kapag hapsos niya ulong namata nan ni siya man pinamla ang piyang yung Yesus bae.
haga yu kare sukoi haga mereka senam tu pin pediang yang Yesus jauh kecil mau haga balang jepi kong ai sakramen hendrai amde Yesus pada Yesus hendrai kan kecil mau dia mikir itu ada itu pila ai kita ada semua hadir kata kecil lepai juga syukur na hari kau perlu boleh lepai berkuat syukur di padang hendrai terkuai kau biang pada buat menggeduk biang lebih. Mau balik seribat? Masa itu kena lawan. Bapak penuh pada kikencing bagi orang yang bangan nom yok yang syuk yang jisu bagi kalau dumpak kau penurut berjalan. Bahan mentah ngelarai dia bangan nom lagi payung. Bangan ne banom berkatelik. Dengan kami yang harus semua kita diikut kilo cipang semua di mentang kekut kadu kalau dia pada malam malam dan mereka lagi kok kapan dia pergi kepada yang menghoi bersama dia pergi di sisi ini bangkit kat encounter dan ini kita kedua yang play bersisi kalau pada kampah kita kristal ujungi kenal kata kejilan kapal yang isu yang satu ibu arti dokah jadi kat serengil ya kecil besar isu yang baik jemu isyam kita hagal nom padriu dekat kebal ngom tender gospel to be honest habu jisu om do lemna imam kita do jana pidi asnam jana Pian nam yo cingiem paladi, jauh bapa kita jauh cenga, berbadi kesenam cenga, uim manga ngamat habu, bangan seperti pagi haka semi kado. Kade kalau pakai nom nam kai cenga pi, udah bang bersoi kade cingiem bang juga. Apa itu kisran, kimla asutu kuno jisu ayat kita kado lagi kesenam, bad bunyi kita lino, jisu wam. Yang kan anggot piru di gua kali no, kalau piru kan kita ni apa piru no, piru dia betul betul betul. Pi kemudian Yesus ngomong dia tadi ka tim kasua kena kata kita kawai betul ulah sai ini kerja jauh kita lagi apostol. Petrus ngomong jangan orang sai. Lada piru siapa pada saat itu piru surah itu piru betul betul. Di ini kecil sekali jauh Yesu, habis dalam tak, bad kecil berat jauh Yesu, bad buil di kedua jauh bu, ibalang ibadah tak, henry lay badim bersyok tu, gidan kau sisa, bad tuan kita kecil kemen, ku malam mereka jipuli kabar berkata segi, bah Don kami kemet Don bersih. Tiga malam kuat kami saya kawai kecil kemet. Kaya kecil kemet. Kecil kemet lomba bagi bang kemet senang berperai. Nginom tak kena berteh. Ngirim berkat betul sebenarnya. Habis diruai tadi. Katin galawan lomdok bat kasyong sahani laur lokeng hani lay Emmanuel kisakramen kilong cing ay men simpatuy ngin ikyaki ngin imhaki kapur kaya dan boy ba ngin syong bambat me Hatta lembut lemtai ngin waya rong yami ngin sana du menta ban ong ya ro yutrai ya ro yutrai Uskothan badai pastor Presbyterian melalui Katolik Amerika tan sisir usimata tamas ban yang Habang suku bagadi kacing kai kamu kadang play jom angel kebalwan ram hakaduman ke depan
Berhubung cepat, bangun itu, kumpul pastor, pakai siu pakai apa, bangun sedang menolong, ubat duta, dan dari banyo yang Yesus hakiyu Kristus pun. Macam bantuan armut dibuat dalam pedang, Scotch hand, buat hoi kita macam kuat room sweet home, lama boleh itu kuat. Sisa yui, berperkoi ini kan bot. Kibawan nanti wepan kibalan. Jadi bagi semua kali nama didot tak yo Yesus jauh kejekan Kim yo Yesus dia berkata rojoki. Ni kibalan doa Yesus dia. Hatu kei bagi siapa hati. Hati jadi jadi bagi Yesus hati yo Kristus pun. Kumnu ismat taman di mana? Doa dan di warna di tubuh dan kita. Kini kita tubuh di mana? Oh Islam, bandar baik, memberi bermanfaat berlipat, adalah sedang pas. Ini kata kau ini jepurong di piu Yesus. Kalau hikai mana mendapat pada Yesus daripada kedik pada simpas kembali kita lihat ni mo. Dia pray inuan menjadi mulai ngendu ibu ngen riu Yesus bawa masih berjadi. Dia kata berjadi kerban, bagi don ilong riu juga berjadi kerban. Yesus upah ini bah ngin kerben bah awal ai yang kita kerben kesna ingin sadar kerben tu hang bawa itu pergi jauh cikgu mencuci Yesaya ilarwai menemo Yesaya sabdo like way jangan kita kerben Udrai ulai kisayo temai kabornau kisah setamnya bukti bukti kisah amare pakit notai shu kejadian jadi buat start kejadian jom kejadian kermen kaji suk buat kaji ini yang kata yo halo ketuan nah kalian jomu aku setiap pukul orang ini kecil orang love God and love everything else for the sake of God ini yang day pada ini pada ini kita ini spa ini kita nak bertanya orang jumlah Kubur ini kata banyak samlem bagi wepan. Hi baglong kubuta pernah ubah air di san di ibu kan di gedokha. Kap lah aja. Habis nomi tahu tu hi dot di batu batoi di baca jar malam. Bada hi le di baca hi berai sei tempat pilih terjumle. Hari di bisyara keduru kata Matius 8 Syabas Pi berada kujuk baju Ali Siap minta ibadah Nama katakan Seliap tak ibadah dia Haba marwai dua jumlah lengkut Pila berkut sedena Haba di baca apa Pila yang rabia Menu keberat Yui Babylon muda Ya Haba pile Highway arah pada cengah Pile arah Thomas Aquinas badai doktor juga malang tinggi. Love is the wish for the good of the other. Kejadian kejadian kuat terang di bahaya weman. Kalau kuat di bahaya ulok. Kami berkuat di bahaya kun dan parah. Ulok di berkuat di bahaya kami berkuat. Dikatakan kejadian bersisah. Ledaki kan kuat di bahaya. Kemudian pilih yang banyak dia. Ada semua kita. Tapi kalau pilih, ya upah ramajan, ubah pilih ini, deh kamu ya, kan boleh le. Tapi kalau pilih, juga boleh pilih. Deh lagi kamu pilih, yang deh revisi ramajan pilih lamler, what lamler, aktif di dalam musim joki. Dengan ini kalau kita ini juga peran yang baik kita mencaci, bagi dia berlong, Ibril juga dia, Ibril juga jimat,
riu jom ka jing le snei ban ka jing le kapula kum ka sen ka the la da shibat de kum ka shnong ka thau de ka sobitre kum ka parish edero ya Jesus Christ pun kadau ayu kabayalam yapi hamni hakmat kaduan Pijep ya kakamram bakarpang kibabidai ban shimpi habarum habo kane kaseng Ojite kakamram bakarpang kibabidai ban pendep hum bakumar ihok bandi kena bidono jongi imanbe kam tam ihok ngejeng imput ngejeng senyawe ngejeng komu ngejeng ijau blay berkarang jan kam tam e jengle blay sigau isu agasa kemen kuitang keduan badha kamade se suti dagane gitre nagta ngejeng pendim nikamansim nesong majong diwe hila ko jimut scam pankular yakine ki hok ki bapi la kubur bat ban pendap yaki kamram jongpi da kababat yaki rul baki kam riu blay jong kasen jing lab jong blay jing Israel jong kakmi nem jongi kumare ke sakti manong da jongi ka ana bakut Nicholas hem bansumar ya baro kat bakot la ibor nikremen ru bau blay untiang jing tmu kamon babha jongi da kabashania hakamon babha jongpi hakajing trang bashir hem jongpi ngapdiang yapi da kajing snow hakane kaseng hapdeng kikun jong kamaria pakahana Henry pan pen scam shushu yakane kamon jongpi menta kinolang hakmat ki paralok jongpi yakane kajing duai pen kentang Able srai kenrap nong bu nong thang meu balase yang he changrang meu nong long nong kentham meu ba ai ni kenyang berkom ta ni den ni mu hakma jome man pan ni jan kelku berdo ni kam man long besyam kum di mande ai bor ai sor yangi nang lam ti yangi Mangin nang roy parum pade aga hok kasot uban yalam ini sabnya so ai ru yo muslim jome uban ya don rekat bani man punsya ini abang don hakdang kejing dum jong kuop pengkalan kejing telot jongi mangin dumla panrat ning kwang kejing kwa berai kedo pelong ini akhir jong kejing ha Pemei benem bai jongi Ikarpat ha bandon rekat bani Tiara gengi bangin imhok Hai ru palamba kejing sajub anna bukut Nimla kandim tiblay tibriu ha gane kaperthai Papiang kublay cerai kenrap Yakane kejing temu jongi Abangi pentemkam hamim ta kesmi Pensiani kejing mus seperkat jongi Mat ai hangi kejing ai Mandon kam maniam berobor kumikun bayi jongme amen Koblei kokpa tokerku yakini kikun jome kibala aiti yalade matbat mansie bantrei shekhan hakaling kha jome abaga jing aye jome haki bakin na ban riku yalade baban bakskem yala kakular kaba kila khle to don rengkat baki barbor ban bat kaba kitmu ban le ban long ban wanra ya ka jing penem jome ha ka prathai ni banya kane ri bau Chris utrai jungi wai bai kine ki medan kinlok kadak ka shin jom ka jing pen pura ha kane ka sen
Dau Kris Utrai Jungi. Amen. Tuhan hear and sing Burong bom cegot lawai Ibanya kene Dau Kris Utrai Jungi. Amen. Tup diang ya kadak jong kajingya sulok kapanong kajingya da yapi met batman sim knang ba da kajingya rap jong ublay bat jong kamaria thai seti bat ka anna bakut penyo ya kajing suk bom cegot ha ka kerteng ukpa baru kun baru man sim bakut. Kanai kecik kru dek kanai kecik kenmau ya kepak semua jadi nama badai tanggal kepak semua penginjau ya kecik imam cekut dimentah kena pura sisu dah kanai kecik senrek kuj kentang ya kini ki tutkot pertamai tu kanai keseman baik paris cumi. Tungin aja kecik sakti ya kini. Congratulations. Mulai dari bulan mentah di bawah sisi macam berkemudian ya kita prepare demi menerapkan macam baik dalam bagian kembali berjuni mensiau dengan kekuatan ini anti Muhammad ini. Aku jadi ubisok jadi
Kilendo baro, kisista bakilendo baro badan ko baparesengi, batkata mi pada paskalendo, ibala ay jibam sili bikin kikya kapakot kabor, ya gajidon dam jom mi badong, kiriu kentay bakina balinosa, giger padya Nipan yang kini dalam Kristus Christ ini.
jome to ai dingin yai tengkam ha tengkam kebadai ya dengan distat kabut kabur melai na kedenta kediphaji simet bacang kari bakbalang hibur kowe dau Kristu try jenge try undan rengka papi
maya chan kecing ne. Kebenaran putra yang kebalang Jambi, kebelang pihak setelah terpercaya. Berperjanai yang mencintai Renkan Francis Kepala Kujuni, Ferdinand Dekar, Bishop Juni, at Bahro Kirinjo. To kemaulan ruya Jambi Jambi, ya kebamela khatsyalane nakani keslap kai mentar kesni kebangi terwah kedua kedepan. Yai bay jogi kom hima inong yarap inong trei akas school tree ibarat rano menenen tuai ba maki yaki bala yalong kawai berukun jome ha kacing yapung kacamu kini yalong kawai baru ha kacing pacu tukan malam berkenan ki parasyon rang kedai kibri okia kacing kerman dia kacing ipan bari baro ki belakang la kecil sei jome to dia ni shemti shar ka kama jome to isei baro ni ka pa me nang baran ka kamari ate si bakul ka kami uble ujasa bakul ukurem jaka kana bakul bat baro ki bakul ki baran so bhai me pateng na pateng gidu dam ki babet bari abantala ka kecil bom jut babagi hira kundan buram ye dau kun jome uji sukres.
buona capo, bangio cingedana kecincar baro. Kabangi lengat melenti, ya kecingkermen bukut, bacuman pacuman penendungi Yesus Christ.
Go pa go play yumi. Nira yo bentalen mahagane kitinya Eucharist. Kaji ke mausa ya ke saciton jukun jame. Do ai bagane kingai bakin sai bakin jame. Kan benda cenai ani ani kam kecipunin. Dau Christ try jame. Kita adopsi syarat mereka.